Welcome to Legacy Conversations, a channel where we preserve military memories and history. Hallo almal, is Marie Dames wat praat. Ek doen net 'n kort inleiding tot die video van Savannah wat ek geneem het die Sondag met julle 50ste afsluiting. Dit was my eerste keer en ek hoop by suksesvol en julle geniet hom en dat hy bewaring kan bly vir julle, die kinders en die kleinkinders. Ek wil dankie sê vir Savannah daai naweek, dit was 'n voorreg en dit was heerlik geweest en vir almal wat ek ontmoet het. En dan dankie vir Koos wat die video help en versprei. Geniet hom. Groete. Association, a warm and special welcome to this hallowed area of the South African Defence Force Wall of Remembrance. My name is Tim Lane. I will be guiding you through this historic and special unique service. 10 jaar gelede, tydens die herdenking en inwyding van die Savannah gedenkteken, die voorreg my te beurt geval om tydens die 40-jarige Unie die aankondigings te behartig. Hierdie gewyde omgewing verleen hom om erkenning te leen aan hulle wat gedien het, maar ook om hulde en herdenking te betoon aan hulle wie nie teruggekeer het nie en wie se name op hierdie gedenkmuur vir ewig is. In the commemorative brochure that most of you will have received for this commemoration and disbandment ceremony, on the inside page, number 3, the program is available for your convenience, but I will guide you through the ceremony. Some housekeeping announcements first. Medical. We have a paramedical team for emergency medical solutions and is available on site for emergencies. The ambulance is there. They assure me they can hear me if I need to call upon them should there be a problem. Water. Bottled water is available at the coffee and tea station, which is to my left, just over there. Toilet facilities are available at the bottom of the Garden to Remembrance, on your left. Dit is aan die onderste punt van die gedenktuin. Fasiliteite is ook beskikbaar bo by die kiosk aan die regterkant. Dankie vir die verrigting. Die verrigting neem aanvang by die plasing van die Savannah banier. Die parade samejoor is AO1 Frank Frankenberg. Die banierdraer is veteraan Erik van Rensburg. Samejoor plaas die banier. Take up the bell. Please, banner. Dankie. Die voorsitter van die bond van die veterane, luitenant-kolonel Renaud Boysen, MMM, JCB, gaan u nou verwelkom. Kolonel Boysen. Ek kan nie verwag wat ek sien. Ek sê net vir Dan, ek het 200 stoele oorspronklik bespreek. As gister nog 172 afgeneem. So ons het 370 stoele, almal is vol. En dan sê daar mense daar buite kan op muurtjies. Ek kan nie glo wat ek sien. Good morning, goeiemôre, Titi, bon dia. Baie dankie vir almal wat hier is vandag. Ons is almal veterane, of familie en vriende van veterane. En dit is hoekom ons hier is, broederskap, wat net ons kan verstaan.
Vir Operasie Savannah is dit 50 jaar. Einde van 'n era. Spesiale dank aan Dr. Dani Langer en sy senior personeel. Dani, baie dankie. Aan al ons eregaste, die generaals, dienend of afgetree. Sommige wat in my tyd, in my jare van kommandant was, Tony, Joffel. En dan van al ons Savannah veterane en families wat vandag dit kon maak. Die wat uit Australië, Amerika, Israel en van ander buitelande gekom het. Welkom hierso. Ons waardeer dit, ons waardeer daai moeite. Vir julle was dit nie moeite nie, want julle wou julle kamerade gesien het. Welkom. Ons was toe 3000. Net onder 3000. Hoeveel is ons nou? Wie weet. Dit maak nie saak nie. Dit was die geheime oorlog. Julle sal later my toespraak hoor, hoekom was dit die geheime oorlog? Ons is almal veterane. Ek wil aan my bestuur wil ek bedank. Ek wil regtig bedank. Ek wil hê as ek jou naam noem, Ellen, jy verstaan wel Afrikaans. Staan asseblief op dat die mense kan sien wie is die manne wat my ondersteun het in die afgelope 10 jaar van 40 af tot nou. Ellen, my special second in command, the silent infantryman, always there with a political joke. But if I need donations, he will be there. Thank you, Ellen. Marina, the medic, the signaller, not a Savannah mate. They joined as our secretary 11 years ago, and she's still there. She was our MC, our singer, our edit and repair all. Thank you, Marina. Gary, the gunner, the OP at Bridge 14, the reader, the true friend, always there, and excellent in Afrikaans. Frank, die RSM, bravo, 32 bataljon, Jan Breitenbach se syne, wat altyd alles volgens die korrekte doktrines wil doen. Jy is 'n RSM, jy moet dit doen. Frank, jy moet mooi doop met. Dani, wat daar agter sit, wat die vlagman is. Jy weet, wedstrekking vlag op en af nie. Hulle is springektiwiteite. Jy ben die eerste ouens wat ek op 400 voet gespring het in Otwola. Eerste ops in Otwola, waar die best getreed en maar ek op 400 gespring het. Dankie Dani. Paul, who else? Die Niesman. Die Kelterop-ontwerper, die navorser, die boekskrywer. Dankie vir jou toewyding om die nuusperiode op te stel, altyd op tyd. Dankie dat jy my hier meer in my nonsens kon gevat het. Paul, dis my vriend. Giri, die stolbeskeie sapper. Dankie vir jou unieke snaakswees. Dankie vir wat jy vir my gedoen het. Die kaste gebou het by die monument daarbo by ons uitstalling. Erich, nog 'n sapper. Ek het my verstout in hierdie ouens te wees. Kon dit net nie help nie, ek moes dit doen. My vriend, my vertroueling, my linkerhand, sonder jou kon baie nie gebeur nie. Ek waardeer en respekteer jou. Toon, wat nie meer met ons is nie. Ek het van my stoel gemerk, die leesstoel. Hy is leeg. Ons mis jou rooi hare. Rus in vrede, generaal. Onder bedankings, dankie, wat nog staan kan maar sit nou. Anita, wat die privaat bankier van die Westek is, dankie. Sy was altyd op tyd met alles wat ek gevra het. As het nooit nonsens gehad met ons rekening. Liefde van Veerders vir die spesiale 50 lapelkie teken. Al die ander goeders wat hy vir ons gedoen het. Dit is 'n ongelooflike maatskappy om mee te doen. Manus, 'n panserman van Businessbring. Baie spesiale dank vir die uitgawe van hierdie patrol. Charles vir die ontwerp en uitleg. Waar is jy? Baie dankie, jy het baie moeite gedoen. Waardeer dit. Die mediese span daar onder in die gopse sit en hulle wat die mense uit. Ambulans kom nie. Baie dankie dat julle hier is vandag. Hoor ek Predie, Krieger van Heren. Baie dankie. Julle was altyd op my parades om foto's te neem.
As 'n ander baie spesiale dank, en dit is vir Marie Dams. Ek weet nie wat het sy in die veterane nie. Ek weet nie hoekom sy dit doen. Maar weet jy, sy is 'n bougat perdevlieg. Sy is oral. Sy doen alles. Ja, sien dan fladder sy rond en sy doen goed. Baie dankie. Meisie, 3 blomme. Waarvoor hou ons gedenkdienste en parades? Straightforward. Eerstens om erkenning te gee aan ons Skepper wat tot nou toe gespaar het en ons gelei het om hierdie gedenkdienste te hou. Tweedens om die soldate wat die hoogste prys betaal het, die erkenning te gee. Derdens om aan die diere wat geen keuse gekry het nie, hulle lewens opgeoffer het. Wat gebeur vandag met ons? Operasie Savannah het op 3 September 1975 begin, onder handtekening van generaal Viljoen. Operasie Savannah word vandag vir die 50ste keer herdenk volgens die besluit sal het ontbind. Dit is vandag met groot hartseer waar ons hierdie hegte bond van Savannah van veterane groet. Erkenning gee aan die wat nie meer met ons is nie en voorspoed toewens aan almal wat nog die eer kan betoon. Ek kan bevestig dat ek tydens die vorige gedenkdienste eer aan al die verskillende vegtende eenhede gegee het. Dienswapens, ondersteundienswapens en logistiek. Vandag gee ek alle eer aan ons veterane van Savannah wat gesorg het dat die trotse weermag van die Bosoorlog ontwikkel het. En al die ander Bosoorlog veterane wat nie in Savannah was nie, maar wat daarna op die Bosoorlog. Ek gee eer aan julle, ek respekteer julle, so saam met julle gewerk. Ons het gedoen wat van ons verwag was. Ons is trots en sal altyd bloedbroers wees. Ek moet vandag egter die 1300 nasionale dienspligtiges wat diens gedoen het en waarvan baie vandag hier teenwoordig is, bedank met die inligting tot my beskikking voor my. Ek haal aan uit 'n brief van Admiraal Bierman aan die minister P.W. Botha en dan sy skriftelike brief. Dit is 'n uiters geheime dokument wat later gedeklassifiseer was. Hy sê voor my, enige iemand wat hom wil lees is welkom. Hy is gedateer 18 Desember 1975. Waaroor gaan dit? Die verlenging van die dienstydperk van dienspligtiges. Soos u van bewus is die groot meerderheid van die personeel tans in Angola ontplooi. Nasionale dienspligtiges waarvan seker sy normale diensplig op 7 Januarie verstrek. Weens tyd en afstand en die onmiddellike beskikbaarheid van ander troepe is dit onmoontlik met alle ander gemelde DP's weer 7 Januarie af te los en dit is ewe onprakties om die omgegewe ons kry jy mense weg. Waar is hy? Ewe onprakties ongewens om hierdie troepe te onttrek sonder dat hulle vervang word. As gevolg hiervan is dit nodig geag om dienstydperk van ongeveer die 1300 DP's te verleng. Ek gaan nie die hele brief lees nie, want dit kom daarop neer dat die tydperk was verleng tot in Januarie. Om vir die burgermag wat op 27 Januarie met die eerste troeptrein by Grootfontein aangekom het, die kans te gee om hulle terug te neem. Die algesegde van spesiale ongebruike diens van ongeveer 5000 burgermaglede vir 'n tydperk van ongeveer 12 weke. Ek sê die burgermag was opgenoem vir 12 weke van daai tyd af. Oproep sal so gou as moontlik geskied. Die verdere oproep met soortgelyke getalle betyds en ontplooi burgermaglede af te los. Die oproep is gekeerde standmagreserviste vir diens in verskeie hoofkwartiere. En toe antwoord P.W. Botha aan sy handskrif. Ek wil herhaal wat ek van tevore in onderhandelinge en besluite neergelê het. Alle lede van die SAW wat aan die Angola kant van die grensdiens doen, sal vrywillig wees. Wat sê dit vir julle? Het ons 'n keuse gehad, man? Julle is wat sê, het ons 'n keuse gehad? Nee, ons het nie 'n keuse gehad. Nee. Wat was ons anders as hier soldate? Wat maak die saak? Wat maak die saak wat ons was? So daar het julle nou dit uit die pers se bek. Ek is klaar, baie na my kant. Ons het 'n oop check geskryf.
wat ons lewe ingesluit het. Ons kan trots wees daarop. Dan is daar 'n tyd om te kom en 'n tyd om te gaan. Kaas, dit is net gesê net. Ons besluit was om die eerbare manier, die banier neer te lê. Dit is nou ons tyd om te groet. What's the future of the parades? Savannah sal as vriend by die RNVO aanbly. Dit was 'n spesiale versoek en ek het gesê, ek gee nie om as 'n vriend daar te bly nie. Savannah sal egter nog steeds sekere parades verteenwoordig, waar die kruis geplons sal word. Hierdie parades sluit die RNVO en ander parades in. Ek en Erik het onderneem om dit te doen. Dalk miskien is daar iemand wat ons eendag sal aflos. Ander parades waar ons uitgenooi word, sal ons kom. Weereens baie dankie vir julle teenwoordigheid. Dit is baie emosionele dag vir ons almal. Julle almal met mooi wil. Baie dankie, kolonel Poyser. Ek versoek die senior Savannah veteraan, luitenant-generaal Joffer van der Westhuizen, SD, SM, MMM, om 'n boodskap nou te lewer. Generaal. Ek groet u almal. Almal hier is eregaste. En ek dink almal hier is verheug saam met my dat hier so groot opkoms is soos wat hier vandag is. Eintlik is die dag uniek. Daar was nog nooit 'n samekoms van hierdie omvang nie. En daar gaan waarskynlik nooit weer so 'n byeenkoms wees nie. Nostalgie is 'n wonderlike ding. Dit is iets wat in jou 'n verlange wakker maak na iets wat verby is. Maar hier beleef ons vandag intydse nostalgie. Terwyl ons hier sit, is die hele omgewing en atmosfeer was nostalgies. Savannah was enig geweest. Ek gaan net twee hoofse redes daarvoor aanbring. Savannah het die SAW finaal gespeel van die Britse militêre stelsel. Ons was inderdaad 'n verlengstuk gewees van daardie stelsel. Na 30 jaar na Wêreldoorlog 2 het ons verstik geraak in geallieerdheid. Hulle doktrines, hulle wapens was ons toerusting gewees. Maar ons het terselfdertyd onsself geïsoleer van Afrika. Toe Rusland en Cuba Angola binnekom en vra UNITA se leier Jonas Savimbi hulp en ons sê vir hom ja, 'n baie groot ja, sonder voorwaardes. Savimbi en Roberto Savimbi en Roberto van die FNLA het nie die beste gaan vra. Hulle het na Suid-Afrika toe gekom en die suide van Afrika militêr betrek. Ten tweede, dit het die behektheid met konvensionele oorlogvoering omskep in die bewegingsvryheid van onkonvensionele oorlogvoering en vryer denke aan bevelvoerders op alle vlakke verskaf. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld en dit sal die artilleriste hier goed pas. In Wêreldoorlog 2 ontplooi die geskik die kanonne ver agter die infanterie
en word deur daardie infanterie beskerm. Dit was 'n drol gewees. In Savannah ontplooi die kanonne ver voor die infanterie, beskerm hulle self en word met hulle bestokings gevechtsmag. Maar ons het ook nie anders as in eie belang vir die UNITA en FN word ja gesê nie. Want 6000 Kubane, 1000 sogenaamde Russiese raadgewers, SWAPO's en ongeveer 30.000 MPLA-lede het in daai stadium soos 'n onweerspol op die noordgrens van Namibië, destyds Suidwes-Afrika, saamgepak. En nou moet ons onthou dat in daai stadium was Namibië, Suidwes-Afrika, ons de facto 5de provinsie gewees. So dit was in ons belang gewees om daardie provinsie en sy inwoners te beskerm. Ons hulp aan UNITA het karig begin, klein. Ons het gehelp met opleiding, raad, wapens, toerusting, maar spoedig het dit, so baie keer in die geskiedenis gebeur, geëskaleer tot 'n operasie. Nie op daai front geveg. 18-jarige dienspligtiges. Selfs Julie innames, wat skaars op basis voltooi, wat in gevechtsopleiding ingegaan het, as rousoldate. Nagenoeg 3000 NDP's jong manne, eintlik maar seuns, wat hulle blinkstewels by die eenheid vir tekkies en hulle browns vir greens moes gaan omruil. Op tandepasta buisies moes ons kindmeid in South Africa doodkrap. Dit was geheim gewees, ons mag nie nou wees nie. Behalwe die wêreld het dit geweet. Niemand kon eers 'n brief van sy ma sê, maar ek bekommerd wees nie, ek gaan net vir 'n rukkie noorde toe. Al die briewe was gesensel, in elk geval verbied gewees. Vandag is daar die seuns van daardie tyd, om en by 70 jaar oud, en ek neem aan die sy hele paar van die, en ek hoop die sy paar anatomeriste ook. In daai tyd het ons die trauma gekend. Trauma was 'n begrip vir ons so vreemd soos Kubaan. Dit het my eers werklik getref toe ek na teruggekom het in een militaire hospitaal gekyk het waar of hier nie dalk van ons troepe is nie. En ek kry daar 'n hele saal vol gewondes en mense wat vermoeid is. Dit het my getref, en wanneer mense in die operasie aktief is, dan ontgaan hierdie trauma jou. Wat normaalweg gebeur het op die front, as jy bietjie begin bloei het, en dit was meer as 'n normaalweg so bloeding, dan was daar 'n blitsing. 'n nasionale dienspligdokter per helikopter gewoonlik alweer by om jou te help om by te staan. Jy is afgevoer na Sela Hospitaal waar generaal Tony Dippenaar is op die vandag die hospitaal bedryf het. En van daar af verder wanneer dit nodig was. Jy weet, daar is baie aspekte wat moreel raak. Hierdie afvoer van verliese was een van die dinge wat ons rug die meeste toegemaak het. Ons was honger. Bors was ons nie, want dit was geweldig nat gewees in daai wêreld. Maar hongerte is niks nie. Maar jy weet, as jy seer kry en jy bloei, dan gaan daar nou jou ongesien word. Savannah started on the 3rd of September 1975, ended on the 19th of January 76. 138 days that shifted the SADF from Europe to Africa, scorned and embargoed by the Western world, fighting Russians and Cubans on African soil, did not escape the attention of countries like Zambia, Zaire, and Tanzania, which I had the privilege of visit afterwards. The acceptance of South Africa as an Africa state was a reality road. We fought with outdated conventional British doctrines and weapons. Savannah was at most an unconventional war and the forerunner of the border war. Our armament industry named Nel
was founded in 1992, 16 years after Savannah. It was 16 long years in which we had to smuggle weapon systems because we were embargoed. The G5 howitzer, for example, went from, in a span of 10 years, from 76 to 86, from concept on paper to employment in the border war. Thus, we developed not only our military, but our whole defense system, including the private sector, in preparedness for the country. There are a couple of other smaller aspects as well. Savannah was the biggest and the longest operation in the 13-year border war. I stand to be corrected. Savannah was the only operation in which all 4 components of the SADF participated: Army, Navy, Air Force, and the Medic Corps. 35 citizen force units, or subunits, smaller, were mobilized in Bloemfontein at the Brug training area in January 76 to replace the national servicemen whose service was by then long overdue. The citizen forces were structured in 4 battle groups for deployment to stop MPLA and or SWAPO advances across a border of 1,450 km. Surely the largest concentration of these forces ever in our military history. Furthermore, the Kuleni River water project, which provided Southwest Africa with water and electricity, was protected by the SADF before and after the war. More importantly, and even more importantly because of the human aspect, is 350,000 Portuguese, displaced Portuguese, who crossed the border, were escorted by the SADF, transported and escorted and fed, mostly to Waterkloof Air Force Base, and repatriated to Portugal. And then we discouraged the Russians of any further expansion southwards. We lost 41 men, 41, the main reason for being here today. Savannah is dead, but long live Savannah. Thank you. Baie dankie, generaal. We commence now with the memorial service, the gedenkdienst. Colonel retired Dominic Collier-Roos is invited to conduct the memorial service. On his words, let us pray. Parade Sergeant Major will give the command caps off, and on the Amen, he will give the command Peter off or caps on. Kindly respond appropriately. Connie. Ons teenwoordigheid vandag hier is in die naam van ons Here Jesus Christus. Ek groet julle daarom ook in sy naam. Dit impliseer 'n afhanklikheid, 'n diepe afhanklikheid tot sy almag en sy grootheid in ons reis, ons lewensreis. En ook die herinneringe van 'n tyd wat nou net so besonder beskryf is, maar ook vandag. En my gebed is dat elkeen van julle wat op enige manier die letsels nog dra, van hulle wat ons vooruit gegaan het en seer gekry het, hulle wat ons verloor het, naasbestaandes, geliefdes, dat die almagtige God in sy gees en
jou lewe sal wees en sal spreek, en dat jy altyd daardie kalmte en daardie rustigheid sal ervaar wat ons nodig het ten spyte van. En soos gesê, dit is hoekom ons hier is. The text from the Word of God is that of John 15, verse 12 and 13. It is Jesus Christ speaking to his disciples. My commandment is this: love one another, just as I love you. The greatest love a person can have for his friends is to give his life to them. The greatest love you can have is to be willing and able to give your life to one another. Daar is 'n diepere dimensie aan hierdie liefde. Dis nie oppervlakkig nie. Some would refer to it as the art of love, the way Jesus meant it. And I guess there's a number of elements and attributes that can define it. In a few words, allow me to mention 3. The first is that of care, an understanding that as we sit and stand here, we see one another. And we see one another as human beings of value. And I recognize you. I see you. I care for you. It is indeed an understanding that in the journey of life we have to create space for others to keep on growing and keep on becoming, regardless of. That is love. And your only responsibility still for your children and grandchildren is to create them that space so that they can become because of who you are. We have to care for one another. Number 2, it is defined by responsibility. It sounds very much similar, doesn't it, than care? But it's not. What it implies is that each one of us should be able to respond. And that would mean that I should continuously keep on investing in myself as a human being. And I should keep on growing and becoming in all spheres of life. What it simply means is that I have to take responsibility for my physical life at this age. But so does you. And so the emotional. And so the spiritual. And so the spiritual. You cannot abdicate your responsibility by not being able to invest in yourself and be able to keep on playing, keep on living, keep on doing. It is in doing that we become. Maybe I'm speaking to myself, but if you cannot cycle anymore, then walk. If you cannot walk anymore, then swim. If you cannot swim anymore, then crawl. And if you end up in a wheelchair like my friend Dewald at the back there, other colleagues, keep on spinning those wheels. You don't have a choice. That is what makes you a human being. You can keep on pursuing life, but you cannot do it if you don't understand how important it is that you stay in the game.
For some of you, you have to stretch every day. You need that. You need that. If we are able to respond to the challenges of life, there's no end to this association. But what we need is the inherent strength in ourselves to be present. And these first 2 points, you can call it the law of presence. It's not only me being there for you to care, but it's also me being able to play. The law to be here, that law. There's a third and last attribute, and that is that of respect, love. Love is not only to care for others and allow them to grow. Love is not only me and you looking after ourselves. Love is also defined by respect. And what it means is that we recognize the uniqueness of each individual here. We recognize the uniqueness of each entity that was part of this journey from Savannah onwards. We acknowledge the role of the different arms of service, the different cause that we represent, the units. But above all, we recognize one another because of its uniqueness. Therefore, never think of yourself as better or more than anyone else that are here. Stay humble. Stay humble. And acknowledge how special everybody is and was. Everybody. In the pursuit of our history as it was. But so, let it be the same today. I would also want to conclude by saying to you that maybe I'm wrong, and then you can guide me. But in many different ways, the Op Savannah crowd is the leaders of the pack. Because what happened after Savannah was the era of the Angolan Bush War. For many, many years it continued. But we were the fathers. We were the ones that started it. Therefore, think of yourself as the mentor, as the guide of all other veterans organizations in this country. And I'm not talking as I have no respect for those whose association is that of maybe the Moths or the Legion, etc., etc. But for all of us who were part of the Angolan Bush War, always remind yourself how special you are because you were there. Therefore, if we close down our business, inverted commas, the soul of who we are will never die. It will still be there because it is in us. And it is in our ability to see one another for who they are, to be able to still play hard, regardless of, and then to have respect. There is, however, the other side of the respect coin, and it is that of dignity. There is no respect if me and you cannot live our lives in a dignified manner. Bly net waardig wie jy was en is. Daar is niks so kragtig in 'n land met soveel turbulentie en ander goed
as mense soos ek en jy wat hoë vlakke van moraliteit koester. Symbolies tot hierdie hoef is die hoë grond, naas die rots, is die veranderlikes, is die manoeuvrering, is die mobiliteit. Maar symbolies in dit is my en jou vermoë om uit 'n lewe te leef wat reg is, 'n lewe wat goed is. Moenie dat ander jou aftrek na 'n vlak toe wat jy nie behoort te speel nie. Wanneer jy daarna toe gaan, sal hulle, die ander, jou vernietig. Dis hoe dit werk. Maar wanneer ek en jy getrou bly aan wie ons is, dit waar ons glo, is daar altyd hoop. En 'n geleenthede soos hierdie, is daar ons hoop in 'n God wat almagtig is en ook sy hand oor ons uitgestrek hou vanoggend. Ek wil graag vir ons bid. Hemelse Vader, elkeen van ons 'n unieke ervaring, mens, 'n storie. Tog het ons ook 'n gemeene deler. En dit is dat U God is, dat U almagtig is en dat ons afhanklikheid van U afbid in 'n oggend soos hierdie. Ons erken dat U die Here is en dat die koninkryk in elkeen van ons is. Ons weet dat ons 'n verantwoordelikheid het om as nuwe mense in Christus U raad te leef en so mekaar, vir mekaar inspirasie te wees, sodat U verheerlik word in al ons doen en werk. Maar baie spesifiek vandag is ons gedagtes by hulle wat hulle lewens vir ons afgelê het, of hulle wat baie seer gekry het, of hulle wat ook binnekant seer gekry het. Ons bid vir U seën op almal wat op een of ander manier geraak is en steeds geraak word deur 'n tyd wat was. Dankie dat ons kan weet dat U vir ons berusting gee, dat U ook vir ons die krag gee deur U Gees om elke dag volhardend vorentoe te beweeg en te weet dat U is met ons. En die God van lewe en dood is nog steeds in beheer. En daarom kan ons ook met verwagting uitsien dat die tyd wat nog vir ons beskore is om sinvol met hierdie wêreld om te gaan, gee dat ons dit vanuit die groot genade sal doen met 'n stuk waardigheid en sal weet dat ons nooit, maar nooit alleen is. Ons bid vir U seën op die res van ons verrigtinge, dat U ook daarin verheerlik sal word. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Thank you, Collie, for that very reverent, dignified and pertinent message. Excuse me. We move to the call to remembrance, die herdenking. Die program dui aan dat Gary Novosenitz die ererol gaan voordra. Hy was 'n NDP, 'n vierveld regiment en 'n SAMOG in Angola ontplooi. Tydens die slag van Brug 14 was hy in 'n OP observasiepos ontplooi, waar tydens hy effektiewe kanonvuur op talle vyandelike teikenstepe wat groot skade berokken. Gary was onlangs onder die mes, maar het sodanig herstel dat hy vandag teenwoordig is
maar ek lees namens hom in die ererol. And I do so with great honor. Please remain seated here with the roll of honor. 1975, I read the names in an order of the dates in which they passed. Rifleman G.A. Senekal, 27th of August. Corporal N.R. Beachy, 29th of October. Colonel D.B. Haramsa, 29th of October. Major P.B. Oase, 29th of October. Major N.J. Fisser, 29th of October. Rifleman B.H. Fenter, 11th of November. WO2 A.J. Benson, 23rd of November. Captain J.W. Holm, H.C., 23rd of November. Trooper N.R. Lombard, 23rd of November. Captain G.F. Skimmon, 23rd of November. Corporal J.J. Tolyard, 23rd of November. Trooper G. Volgraaf, 23rd of November. Trooper G.M.F. Webers, 24th of November. Captain D.J. Tolyard, 25th of November. Second Lieutenant E.B. Thompson, 25th of November. Lieutenant K.A. Williamson, 25th of November. Rifleman P.J. Fenter, 1st of December. Sergeant F.G. Vandenberg, H.C., 7th of December. Rifleman T. Detroy Lotzer, 10th of December. Rifleman D.H.G. Maria, 10th of December. Sapper Yuko von Schmetal, 10th of December. Sapper A.R. Willemse, 11th of December. Trooper D. Anderson, 17th December. Gunner B.H. Nietlin, 17th of December. Gunner G.M.F. Miller, 23rd of December. And Gunner M.J. Tiernison, 23rd of December. I move now to those who passed in 1976. Second Lieutenant D.Q. Brandon, 3rd of January. Captain C.D. DeWitt, 4th of January. Captain F.J. Immelman, 4th of January. Sergeant G.W. Kellett, 4th of January. Brigadier J.D. Potgieter, 4th of January. Rifleman P.W.M. Snyman, 4th of January. Trooper T.D. Bodhill, 16th of January. Second Lieutenant A. Miller, 18th of January. Rifleman N. Pretorius, 1st of February. Sapper J. Ashman, 5th of February. Trooper W.J. Cronier, 5th of February. And Sergeant T.W.A. Boyson, 6th of March. We would also like to honour Portuguese freedom fighters, the Allies UNITA FNLA, our enemies, the unknown for their sacrifices during the campaign. That concludes our roll of honour. However,
I have an addendum uit respek en erkenning betoon Savannah-veteraan hulde aan Wyle Brigadier-generaal Toon Slaughter vir sy besonderse bydrae tot die operasie Savannah en vir sy satuur op die Savannah Bond. Met sy panserkar eskadron was hy een van die eerstes om met Taakmag Zulu te ontplooi en het hulle 'n beduidende rol tot die veldtog bygedra. Met die stigting van die Bond van Savannah-veterane was hy uit die staanspoor die gesig en stem van die Bond en het jare diens as voorsitter verrig. In lewe was hy die Bond skermheer. Ons eer sy nagedagte en mag hy in vrede met sy makers wie se name op die gedenkmuur geëts is, mag hulle in vrede rus. We now progress with the call to remembrance. Die vlagordonnans is veteraan Dani Blom en die trompeter is AOT Rousseau. Vlagordonnans en trompeter neem pos. Dames en here, staan asseblief vir die laaste tattoo, die 2 minute stilte en die oggendsignaal. Die parade samajoor sal die bevelgeer salueer, waarop manne in 'n affiliasiedrag salueer en mans in burgerlike drag hul hoedens afval. Sound the last post.
Bitte. Stand easy, please be seated. The wreath-laying procedure will now follow. To honour the memory of our fallen brothers, specific wreaths will be laid in the sequence announced. At the end of the dedication service, there will be an opportunity to lay a private wreath, a posy with a flower that will be provided. The first wreath cross is laid by the chairman of the Savannah Association. Initially a wooden cross was used, but a shell case that was fired in the operation later took the place of the wooden cross, previously used at memorial services. It is affectionately known as the DOP. The chairman of the Savannah Veterans Association will lay the DOP on behalf of all veterans. Colonel Renaud Boyson. Second wreath or cross is laid for the next of kin. The bereaved families may find some comfort that the loss of their beloved ones have been remembered and honoured today by their fellow combatants who have done so formally for the past 23 years. Henceforth, this tribute and honour will take place annually as part of the Council for Military Veterans Organisation memorial service on the closest Monday to the 31st of May at the Wall of Remembrance behind us. Die kruis namens al die naastbestaandes word geplaas deur die neef van Adam Schoenveld, die saam met die hond Runtie gesneuwel het, meneer Wim Schoenveld. The third wreath is laid on behalf of the Army and will be laid by one of the first group of national servicemen who took part clandestinely as crew of the United Armoured Cars. They formed part of the hastily formed combat group to meet the Fapla force who were advancing to Mogadishu. The combat team destroyed the Fapla advance at Norton de Matos, the 5th of October, 1975. A
call on veteran Marnus Meyburg. The next wreath will be laid by a pilot of a Puma helicopter that was downed by enemy fire on the 22nd of December 1975. Mercifully, all 5 occupants survived, and while being pursued by enemy, managed a daring escape and evasion. They were reunited with their own forces the next day. I call on Brigadier General retired Chris Hartzenberg. The Navy played a less visual part in the operation, but gave essential support of the west coast of Angola. The medics did excellent work with casualty evacuation, resuscitation, and critical medical interventions that saved many lives. First National Service doctor, who was deployed with the combat group Foxbat, and he took part at Norton Tomatoes. He was later deployed to the hospital at Sela, where he gave many anesthetics. He will lay the wreath on behalf of the medical services. Lieutenant retired Dr. George Barrett.
31 Battalion was established as Alpha Group of the Caprivi. They were deployed as Alpha Combat Team as part of Battle Group Zulu. After the operation, they developed into 31 Battalion, and they have their memorial plinth at this site where they honour their fallen. The wreath on behalf of 31 Battalion will be laid by Colonel retired Piet van der Merwe, who was the officer commanding in 1986-87. Colonel Piet van der Merwe. The 32 Battalion started as an FNLA training group who were hastily deployed as Combat Group Bravo and Battle Group Zulu. Thereafter they deployed into the feared 32 Battalion, who have the memorial tree right here of honour at this site where they honour their fallen. The wreath on behalf of 32 Battalion will be laid by a man who started in the first FNLA training group and followed through to become a proud member of 32 Battalion. Captain retired Titi de Ambreu. The South African Special Forces deployed in small teams to reconnoitre enemy positions and examine a bridge for demolition. Lieutenant Nordier was the team leader of a small group deployed to destroy critical bridges to prevent the Cubans from interfering with the South African Forces withdrawal. On behalf of the South African Special Forces Association, I call on Colonel retired Charles Nordier. According to protocol, the chairman of the CMVO normally lays the first wreath at all veteran memorial services. However, with the disbandment of the Savannah Veterans Association, henceforth all Savannah fallen will be honoured by the CMVO wreath at the annual remembrance service as part of all South Africans who perished or died in the Bush War. On behalf then of the CMVO, the new chairman of the CMVO, Rear Admiral retired Rusty Hicks. Admiral Rusty Hicks.
Admiral. That concludes for the moment the wreath laying. There will be a later opportunity that we will continue with later. I would now like to hand over to General Lamprecht for the disbandment and dedication ceremony. General Lamprecht. Thank you, Chris. I just want to acknowledge your oversight on the roll of honour. It appears that the name of Schonfeld was not included. My apologies, sincere apologies. A short introduction to our disbandment and dedication ceremony. The disbandment of the Savannah Veterans Association is not the end of the legacy of Operation Savannah. It does not diminish the crucial importance this operation played to the development of what became the best defence force in Africa. Books have been written, individual stories have been shared in the many Kelthrop newsletters, the Hoofangel, and on many social media platforms. Savannah veterans are spread across the country and also over the world, and will continue to reminisce and remember. Maar die werklikheid het getref, die werklikheid dat die getal Savannah veterane in die Gauteng-omgewing sodanig verminder het, dat die reël van 'n afsonderlike herdenkingsdiens nie meer realisties op sy eie kon plaasvind nie. The old adage, "Old soldiers never die, they just fade away," is a reality. But the Savannah Association did not want to be part of those statistics. They took the bold step to disband the association in accordance with the Constitution, and to do so in a dignified and honourable way, and at a high point in its history, the 50th anniversary of the operation. Ons bring hulde aan die Savannah komiteelede wat getrou en gedienstig hul tyd opgeoffer het die afgelope 23 jaar om die nagedagte van ons gesneuvelde makkers jaarliks te herdenk. Dit is nou gepas om afstand te doen van die uiterlike, tasbare vertoonstukke van Operasie Savannah, naamlik die banier, die dop en die gedenkteken. Die kameraderie word nou voorgesit tydens die RMVO sy jaarlikse herdenkingsdiens, waar ons onder ons moederkorpse die Bosoorlog as 'n geheel herdenk, maar waar ons in stilte nog ons Savannah makkers kan eer. Will the donation, banner and dop bearers please take position? Renaud? Ek versoek Dr. Dani Lange van die Voortrekker Monument om asseblief na vore te tree. Is 'n kort sitaat. Die Voortrekker Monument en die Erfenis Stichting het goedkeuring verleen vir die oprigting van die Savannah gedenkteken wat u daar sien. Op hierdie pragtige en waardige deel van die Suid-Afrikaanse weermag muur van herdenking. Hierdie gedenkteken, die Hoofangel, tesame met 3-1 Bataljon se voetstuk in English the Plinth over there en 3-2 Bataljon se boom van herinnering hier, vorm volgens my mening die fondament of die hoekstene waarop die Bosoorlog gebou is. En soos die uurglas vir Savannah veterane persoonlik vinnig uitloop en daar nooit 'n aanvulling kan plaasvind nie, is onderneem
by die ontbinding van die vereniging die restant van die Savannabond se fondse te bemaak aan die Voortrekker Monument vir aanwending by die onderhoud van die gedenkteken. Ek versoek die voorsitter van die Savannabond om die skenking te oorhandig. Baie dankie, mag sit. Will the chairman and the vice chairman of the Pro Party Museum please take their position? The parting words or the citation. The Savannah banner has been proudly displayed at many veteran memorial parades, visibly portraying the fighting spirit of the South African soldiers that was awakened during Operation Savannah. Similarly, the shell case fired during Operation Savannah, affectionately called the DOP, was laid during the many wreath-laying ceremonies where it conveyed the heartfelt condolences of Savannah veterans who knew and also experienced the loss of a comrade. The Savannah banner will henceforth be on permanent display at the Pro Party Museum, where future generations can recall and honour the selfless service of the band of brothers called Savannah Veterans. Veteran Erich van Rensburg, hand over the banner. The DOP will be displayed at the Pro Party Museum, where it will stand as a silent sentry, guarding and honouring the lives lost during Operation Savannah. In essence, it will say, they died not in vain, we will remember them. Dopdraer veteran Gilly Nel, oorhandig die dop. Geef my dag dop van die oor vir veilige bewaring en van ons gevalle mag. Ek versoek nou vir Callie Roos om 'n toewydings- en seënseremonie oor die memorabilia te lei. Die van julle wat hier was 10 jaar gelede, het ons daar gestaan en die seën van die Here oor ons gedenkteken en naald uitgespreek. En hier is ons nou 10 jaar later. Wat besonders is dat dit hier is vir ons. En daarom as ons ook nou die seën uitspreek oor die teken, dan is dit omdat ons glo dat dit in die toekoms ook hier sal wees. Wat meer belangrik is dat ons in ons harte en gedagtes die simboliek agter dit sal koester en altyd sal onthou dat hierdie teken is ook vir ons nageslag, vir hulle wat nog moet kom. En daarom bid ek dat die seën van ons Hemelse Vader oor hierdie simboliek sal wees en dat hy dit vir altyd vir ons sal in stand hou en dat ons dit altyd sal wy as 'n groot geskenk, 'n groot geskenk vanuit sy genade. En dat elkeen van ons daardie lewe waardig sal leef wat nodig is, sodat hy verheerlik word. Amen. Memorabilia bearers, please retrieve the banner and dop and return them for the closing ceremony.
Dankie Here, jy mag sit. Die afsluiting en ontbinding van die Savannah Bond kan nie sonder die afhandeling van die volgende plaasvind nie. Ek versoek Luitenant-Generaal Joffel van der Westhuizen om 'n oorhandiging waar te neem. Generaal Joffel was die artilleriebevelvoerder tydens die operasie en het die kanonne, the guns, met groot vindingrykheid aangewend. Hy was ook die voormalige beskermheer van die bond. Die Savannah-veterane, dit het die Savannah-veterane behaag om 'n man wat vervolgens na vore sal tree te vereer met 'n aanprysingssertifikaat. Luitenant-Kolonel Boysen, MMM, JCD. Sorry. Citaat. Hy word verkies as Savannah Bond voorsitter in Oktober 2017 deur sy prysenswaardige beplanningsvermoë, sy entoesiasme en dryfkrag. Bou hy die jaarlikse gedenkdiens uit na 'n kleurvolle en waardige gedenkdiens. Hy woon oor talle veteraan gedenkdienste by, waar hy met deernis die dop plaas tydens hulle kransleggingsseremonie. Hy verseker dat die Savannah nuusbrief, die hoefangel, die kelfrop, gereeld verskyn en onder sy leiding word die kwaliteit en inhoud verbeter tot 'n waardige versamelaarsitem wat die verloop en persoonlike ervaring van talle bydraers tydens die operasie vervat. Ledegeld is nie in die bond verhef nie en hy beywer hom om skenkings te bekom en dra mildelik uit eie sak by om te sorg dat elke gedenkdiens volledig en met empathie aangebied word. Hierdie toewyding en getroue uitvoering van sy ampt maak hom 'n waardige ontvanger en ek sien generaal van der Westhuizen het nie misgekyk dat Renou nie 'n leen kon vermag nie en daarom is Edna hier by. So Renou sorry net, kan julle nog een keer pauze hierso? Kan ek miskien net vra dat Danny by ons kom staan vir 'n foto? Dit is vir julle. Baie dankie. Baie dankie vir daai applaus, baie wel verdiend en dankie generaal van der Westhuizen. Dus dit sluit die ontbinding en seënseremonie af en dan gaan die sluitingsseremonie nou hanteer.
Before I commence with the closing ceremony, there's one more item of importance to complete. It pleases the Savannah veterans to present a certificate of commendation to a man who will now present himself to the front of the podium. It's not often I get to give a general a command. Major General Don Lamprecht, SD, SM, MM, please present yourself to the front of the parade. And with that, I ask that Lieutenant Renaud Boyson also present himself. The citation to be presented, and Marina, will you please hand it over to Lieutenant Boyson? Thank you. The citation reads as follows. Major General Don Lamprecht, SD, SM, MMM, has a long and distinguished membership of the Association with regular attendance at memorial services, years of service on the executive, and the most recently quiet behind-the-scenes assistance entailing much detailed staff work, ensuring a dignified and reverent closure of the association so richly deserving of this commendation. Thank you. If Ronald, please present the commendation. Julle sal my kan hoor, ek praat hard genoeg. Ek het geweet hiervan. Maar julle besef nie wat het hierdie Dan gedoen om hierdie parade vandag te hê nie. Hy en die ander twee wat daar sit, die drie musketeers, Joffel en Tony, het ongelooflike werk ingesit. En ek wil vir hulle al drie baie dankie sê, Dan, en hier is my hand weer, vir alles wat jy vir my beteken het. Congratulations, Dan. As Renaud so rightly said, no ceremony like this happens without a tremendous amount of work in the background. We move from the disbandment ceremony to the closing of our commemoration standard. Please stand for the national anthem. Those in uniform or association dress salute on the command national salute, and men in civilian dress remove their headdresses. Please stand. Sergeant Major. Sergeant Major, salute! Dankie, u mag sit. Holder, personal respects. Diere. Deur die eeue heen is diere in die oorlog aangewend
Tydens operasie Savanna is die eerste diere verlies gelei toe Rintie, die hond, saam met sy hanteerder Adam Schoenfeld oor 'n landmyn geraai het. Ter ere van Rintie gaan K9 Inge met haar hanteerder Nanette Vermaak 'n krans lê en dan haar spesiale banier wat tydens al ons parades geplaas is, oorhandig, waar dit ook by die Prepater Museum bewaar sal word. Nanette en Inge plaas die krans. En Nanette bly staan asseblief. Ek versoek vir Tersia Zitska van die Prepater Museum om na vore te kom. Ek versoek dan Nanette om die Savanna dierebanier aan die PPN te oorhandig. En dan Tersia plaas die dierebanier langs die dop by die gedenkketel. Ladies and gentlemen, you may shed a tear. Dankie Nanette en Inge, Tersius, u mag nou ontkom. Persoonlike verering. Dit is nou die geleentheid vir persoonlike verering. Ter verering van Savanna afgestorwene was die kraanslê vroeër formeel in weermagsdeel verband behartig. Die pyn en verlies van die geliefde of 'n kameraad verdwyn nie. Daarom is daar nou geleentheid om persoonlike hulde te bring deur u eie kraans te plaas of 'n blom of laaitjie te plaas. Blomme word voorsien aan die regterkant en u is welkom om in te neem. En dit is nou u keuse of oordeel te plaas. Sommige wil u by die muur plaas en die name is afgeskort op die muur. En anders sal dit by die gedenkteken wil plaas. Dit kan 'n tydjie neem, maar ek versoek u om so gou moontlik te beweeg om die te doen. You're invited to pay your respects with your own wreath or flower obtained on the right-hand side, and thereafter return to your seat for the closing ceremony. Please feel free.
Yeah, you do. Glad to see you, bro. Week is my turn. My
Ladies and gentlemen, I call on you to move on with this, please. I'm not sure what. This one is the city. Oh, it's... Right, ladies and gentlemen, can you please take your seats again? Thank you, ladies and gentlemen. If you can all take your seats, please. I'd like to commence met die laaste eerbetoon. Dankie. Soos die son sak op die leeftyd van die Savannabond, gaan die laaste tap toe die geleentheid wees om eer te betoon aan 'n ere wat in die geskiedenis van die SAW 'n katalisator tot 'n gedigte SAW gelei het. En ook aan die veterane wat die bond lewend gehou het, nou met eer die tuig neer te lê. Banner party, take up post and position yourselves for the last post and the covering. The Savannah banner is not a colour. A moving ceremony is held when a unit lays up its colour. An adapted version will be used to cover the Savannah banner, to be displayed in the Pro Patria Museum. I will shortly ask you to stand and respond to the commands for the last post. While we stand, we reflect not only on the lives lost, but also on the men who returned, and we keep the memory of the Op Savannah alive. And in so doing, we also give the last salute to the Savannah banner. Please stand. Attention! Salute! Trumpeter.
please be seated. Banner party, place the banner. U sal opmerk dat daar nie 'n oggendsignaal volg omrede die Bond van Savannah veterane nie meer bestaan nie. Dankie dames en here vir u teenwoordigheid en deelname by hierdie geskiedkundige geleentheid. Ons vra die Savannah veterane om agter te bly vir 'n groep foto. Hierdie is nie 'n maklike ding om klaar te kry, moet dit asseblief nie verpas nie. Die res, veilige ry tuiswaarts en baie dankie vir die teenwoordigheid. Ons vra dat die Savannah veterane stoele saambring na die kaltrop toe, want blijkbaar is julle nou al te oud om te staan. Thank you for watching. Please like, subscribe, and ring the bell to receive notifications.